Tikini ke video ngan peni yapi kumno bapin deposit pisah hapo forex. Te nga use da kani ke broker Exness. Te adin da piladap create account successfully barokan piladap submit ke dokumen CA. Te pisala aban lej hani hapo sign in but pisala aban deposit ya ka pisah. Tikitu ki bampadan ni ka forex account pila aban klik ya kani ke link hapo description. Te sashna account nda piladam. Thì select hang ni apo sign in but sa type ka email ID ba password ujong pi da ka tu ka email ID ba do tu password ba pi create account te mentangan type no hang ni ki detail ki jonga te anda pila klik sign in pin sapoi hakani ka page but hakani ka page pin i hang te jarong pe charang dan $0 kampadan AA te menta kani ka account kampat complete kadang long tang 17%. Kani ka account lada pipej ani profile pini tang 17% kadai bompat submit iki documents. Di pihak lek ang ni apo complete profile klik ang ni nang ta pihak ban verify your phone number ban timenta ni kapini bangilada ban verify your phone number ya ka personal information timenta ni kapini bangila all set but ngilala ban deposit ado $1,000 tihenre ingin empat deposit mentah namar bang empat dap ya kani ke complete verification ti mentah ngan klik ang ni complete verification ti hang ni company bangi haban fill up se kani ka economic profile but verify documents dengan pendap ya kani ka economic profile anything you can fill up. Click continue. Mentang ilada ban klik ani economic profile kalatik green te kasa sakani ka verify documents. Te scroll siapa sa klik ani upload documents. Timanta na pilapoi hakani ka page verify documents sa select kaway na kini kano ba pikwa ban upload nang ta upload fronts of your documents pilanang upload the back of your documents pilanang kani ka ID banas kmat kani banas din sa submit documents page RCN pihab upload iki documents mo menening kong ngala de upload de ka ipeng bat den bat kaman te kampat complete ke profile jonga kadang datang hado apply person te mentang hab upload biang sakaway ke documents pila banjet kaway na pedang gini te pet mentang aladap submit load ke documents barokat te kasimpor tang kumtu 1 minute 4 minute bakin review te ngala receive kamil ro hanya po mobile phone Kilapani ba your trading account is now ready. Kilada verify barokat. Timenta pihaplit akani ka section my account. Kadan ka real bat ka demo. Timenta ingin lit da ka real newest. Nata click open new account. Tiki bonjat ki account ini kiba pin open. Pila ban open da ka standard lani standard sen lani kani ka row spread lani ka zero kan ba piman tingan open da kani ka standard klik nani open real account te hakani ka page pini i kadan ka demo bat ka real ti pide ban let real account nanta kadan ka MT4 bat MT5 ti pila ban jet ka way na pedeng jong kini ka long kumju i tinga jet da ka MT5 tikani ka leverage pila ban chusi pila iwe do arpo iwe sanpo iwe shispa iwe arspa ka shong kaman gejong pi pila ban chus iwe do shajar kalong ka currency ngilet USD dollar ba kani ka account nickname pila ban ai kumno ka biang nang ta bat pi create you password jong ka account te ya uni password ba pila de tai kan mau ba namar da uni password ngidan kam ban login hapo ka meta MT5 te let create account
Tikani ka account kaladap berkalalong uni login ID password udah YouTube create mentan. Te bapin login na po Meta Trader 5. Let nani ni ki 3 icon kini lightly. Klik nang ni. Let account information. Hang ni pinyo ya kini ke server. Pinyo ini login ID. Pihak ban copy yo kini ke server name. Bat yo ni login ID. Copy ya kini ke server name. Sa login hapo Meta. Timenta ngan let kini ka apps jong ka Meta Trader 5 ngan login ya kita ki detail. Ketika server name bat utu MT5 login ID. Tenda pilalit akan ka apps Meta Trader 5. Klik na ni plus button. Ngin find out ya to ka broker. Klik ang find broker. Pihap type ang niya katay ka server name. Katay ka Exness MT5 Real 8. Kani ka broker kalapaw ka Exness Technology Limited. Klik ya to. Sa pendap ang niya ya login ID. Bat ya password. Utay login ID 62685838 ngan pendap ya utay. Kan mau ban page bahay ni server mo. Jongi kadai ka MT5 Real 8 tikidan ki ba use da ka MT5 Real 7 kumta terter. Te la ka jong ka server kan mau ban page bahay. Sa pendap ang tu YouTube trading password ujong pi. Ti anda pila de login mantapin po ya kani ka page. Bat kate kadang dan 0 USD. Ti lada piklik ang niya po history ro kampada niya. Piklik order ro pada niya, piklik deal ro pada niya. Namar ba kadang day ka account ko bat hamay ka bangin ang sudah pli. Ti mantangi kwa bantep sa kumno bangin deposit hang ne.